ibyari biha noneho byabaye impamo bya bintu twababwiraga mu nkuru yacu iheruka aho twacukumburaga ibijyanye n'irekurwa ry'imfungwa 15 gusa za M23. Noneho Leta ya Kinshasa yabishyize hanze mu itangazo rigenewe abanyamakuru ridasanzwe ryasohotse mu masaha ashize. Leta ya Kongo yemeje ku mugaragaro ko yarekuye izo mfungwa, ariko se waruzi ko inyuma y'iri tangazo ryuzuyemo amagambo y'ikizere hihishemo irindi banga rikomeye ndetse n'amagambo akarishye yibasiye u Rwanda n'inyeshyamba za M23? Kuki Kinshasa yisobanuye muri ubu buryo uyu munsi? Ni iyihe mikino ya politiki iri gukinirwa ku mugaragaro? Komeza ukurikire kuko uyu munsi ugiye gucagagura iri tangazo rya Leta ijambo ku ijambo, tubereke ukuri kutavugwa kwisha inyuma y'amasezerano ya Doha. Uko bigaragara mu nyandiko twabashije kubona, Minisiteri y'Itumanaho n'itangazamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasohoye itangazo rikubiyemo amakuru akomeye cyane. Iri tangazo ryashyiriweho umukono i Kinshasa kuwa 7 Kanama 2026, rikaba rije rikurikira ibikorwa by'ibanga byari bimaze iminsi bikorwa mu gicuku. Muri nyandiko, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamenyesheje amahanga n'abaturage bayo ko yashyize mu bikorwa irekurwa ry'abantu 15. Irekurwa nk'uko Leta ibivuga ryakozwe mu rwego rwo kubahiriza ibyo biyemeje binyuze mu buryo bwo kurekura imfungwa. Ubu bikaba ari uburyo bwasinyweho mu masezerano yo ku itariki ya 14 Nzeri 2025 azwi cyane nk'amasezerano ya Doha process. Kuki Leta ya Kongo yumvise ko ari ngombwa gusohora iri tangazo uyu munsi? Kubera ko igitutu cyari cyose ibi ntabwo ari ukwerekana gusa ko bakoze igikorwa cyiza, ahubwo ni uburyo bwa politike bwo kubwira amahanga bati murebe twebwe ibyo twemeranyijwe turi kubishyira mu bikorwa. Itangazo rikomeza ryemeza amakuru twari twabagejejeho ku munsi w'ejo ko iki gikorwa cyakozwe kuva tariki ya 6 kugeza ku ya 7 Kanama 2026 gifashijwe na komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare Croix Rouge. Kinshasa irashimangira ko Croix Rouge yakoze nk'umuhuza utabogama muri iki gikorwa. Reka twongere ducukumbure mu miziri tangazo riri muri dosiye turi kugenda tubereka muri background y'inkuru. Leta ya Kongo yemeje bidasubirwaho ko kugira ngo izi mfungwa zive ibeni zigezwe mu maboko ya M23 byasabye ko zinyuzwa mu gihugu cya Uganda. Ntabwo ari kenshi Leta ya Kongo ishimira ibihugu bituranye ku mugaragaro mu bihe by'amakimbirane nk'aya, ariko muri itangazo Kinshasa yafashe umwanya wihariye wo gushimira ubuyobozi bwa Uganda kubw'uruhare rwabwo mu korohereza iki gikorwa. Ibisobanuye iki mu busesenguzi bwa Geopolitics? Bisobanuye ko Leta ya Kinshasa ishaka kwerekana ko ifitanye umubano mwiza n'ubufatanye n'ibindi bihugu byo mu karere by'umwihariko Uganda mu gukemura ibibazo mu gihe yikoma ibindi bihugu. Ikindi kintu gikomeye Leta yashatse kwerekana nuko yubahirije amategeko mpuzamahanga. Itangazo rivuga neza ko iri hererekanwa ryakozwe ku bwumvikane bw'imfungwa ubwazo kandi hubahirijwe umutekano, icyubahiro cya muntu ndetse n'amabwiriza y'ubuzima. Wibuke ko kariya gace kigeze kwibasirwa n'icyorezo cya Ebola, bityo kuvuga ko hubahirijwe amabwiriza y'ubuzima n'uburyo bwo kwizeza abaturage ko nta cyorezo gishya Kinshasa iri kohereza mu burasirazuba. Aha niho imikino ya diplomasi itangirira. Mu itangazo Leta yatanze rivuga ko Leta ikomeje gushyira mu bikorwa ibyo yemeje mu masezerano ya Doha. Kugira ngo bumvikanishe uruhande rwabo, bavuze ko kurekura abantu 15 ari igikorwa gifatika cyerekana ubushake bwiza n'ubushake bwa Leta bwo kubahiriza amasezerano yayo. Ariko se biragarukira aha? Ashwida diplomasi ya Kinshasa yahise ikubita izuba. Aka kanya Leta yatanze umuburo ukomeye igira iti nyamara intsinzi y'uruhererekane ishingiye ku kuba n'izindi mpande zubahiriza ibyo ziyemeje mu buryo ufatika kandi busubira. Uku ni ukubwira M23 n'amahanga ngo twebwe twakoze igice cyacu, uwo mupira uri mu kibuga cyanyu. Leta irashaka kwikuraho igitutu
noneho igisyo ikagishyira ku bitugu by'inyeshyamba. Izisaba nazo kurekura imfungwa za leta zifite ibi bigamije no gushyiraho igipimo cy'icyizere kugira ngo igikorwa cyo guhagarika imirwano kirusheho gushinga imizi. Ngaho nimufata koka twinjire mu gice gikomeye kurusha ibindi byose muri itangazo. Nubwo leta ya Kongo yatangiye yerekana ko igira ubushake bwiza, ntiyabashije gusoza itangazo idakozweho n'intambara y'amagambo, bya bindi bita blame game. Mu nyandiko yabo Kinshasa yanditse amagambo akarishye igira iti: leta iramagana yivuye inyuma ihonyorwa rya hato na hato ry'amasezerano yo guhagarika imirwano ndetse n'ibikorwa by'ubushotoranyi bikomejwe n'u Rwanda ndetse na AFC M23. Muri yumvishije ijambo n'itangazo ryenewe kwerekana amahoro no kurekura imfungwa, Kinshasa yahise yinjiza mu Rwanda. Leta ikomeza ivuga ko ibi bikorwa by'u Rwanda na M23 bikomeza kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ndetse bikagerageza kwangiza ubwizerwe bwayo, credibility. Uku ni ukuyobya uburari cyangwa ni ukuri kwambaye ubusa. Aha niho umusesenguzi wese w'akarere k'ibiyaga bigari agomba guhagarara akibaza. Leta ya Kongo irashaka kwiyerekana nk'umunyamahoro imbere y'abamukerarugendo ba diplomasi mpuzamahanga mu gihe isiga icyasha u Rwanda n'inyeshyamba za M23, ibashinja ko aribo nyirabayazana b'idindira ry'amahoro. Uku ni ukwishingikiriza cyangwa scapegoating gukomeye cyane leta ya Kinshasa ikoresha kugira ngo yisobanure imbere y'abaturage bayo batishimiye irekurwa ry'izi mfungwa za M23. None se bizarangirira he? Iri tangazo nkuko dusangamo iyi dosiye ryerekana ko yari intambwe imwe gusa mu rugendo rurerure. Leta ivuga ko iki gikorwa kigamije gufungura inzira yo gukomeza ibiganiro bizageza ku isinywa ry'andi masezerano 6, kuvuga protocole 6 abura kugira ngo habeho amasezerano y'amahoro rusange. Kugira ngo ibi bigerweho, Kinshasa yasabye yinginga ku rwego rwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'ihagarikwa ry'imirwano rizwi nka MCV plus mécanisme de supervision et de vérification du cessez-le-feu rutangira gukora byihuse kandi mu buryo bufatika. Kinshasa ivuga ko urwego nirutangira gukora ruzatuma ibirego by'ihonyorwa ry'amasezerano bikorerwa iperereza ryigenga ku kibuga nk'uko byemeranyijwe mu masezerano ya Doha. Leta rero yasoje yongera gushimangira ko yubahiriza ubusugire bw'igihugu cyayo, ubusugire bw'ubutaka bwayo ndetse n'inyungu zibanze z'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavandimwe bakurikirana iyicano yacu, iri tangazo rya Kinshasa ni ikimenyetso kigaragara nk'uko mu burasirazuba bwa Kongo ikaramu n'amasasu bikomeje kurushanwa kuvuga. Kurekura abantu 15 n'intambwe yego, ariko gukoresha uko kubarekura kugira ngo uhite utuka umwanzi wawe ku mugaragaro byerekana ko inzira y'amahoro ikiri ndende cyane, yuzuyemo imikino y'ikinyoma, uburyarya n'amayeri ya diplomasi. Ese uruhererekane ruzakomeza cyangwa aya magambo akarishye ya Kinshasa agiye kongera gukongeza umuriro? Igihe nicyo kizabitubwira. Urakoze cyane gukurikirana ubusesenguzi bwimbitse, kandi subscribe, ukore like kandi usangize inshuti zawe iyi video. Twebwe hano tugomba gukomeza kugenda tubaha inkuru zicukumbuye kandi turazicukumbura tukabaha ukuri kwishi nyuma y'inyandiko za politike. Ndabakunda cyane.